KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foolish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. O President ke Hinyotrap National Youth Movement ne ke HNYM ula syakot hajar haki pulit ke Sadar Police Station hakasan tarik unok pra ar hajar apuar. Habai kren mat kilat pathai khbor hadin bala syakot hajar uba Louis de otdong loong ba ka jingkhot hajar ya u ka dei halor ka jingjia kabla jia hakapore khi ILP min ba udang don lang hakawei ka seng ka baha phapo ka shatri jong ko komsu bat uloong ba kamshim ladan e kanu kanu ko kes ka bakhia prasha ya u na ba ki pulit ki shukhot ya u kumba ki lakhot lang ya ki weiru kinong yalam seng bhalang mutaga si ngawan ni to Sadar Police Station ba kadang ka poi jang ka sumon letar na liam pulit adalah poi untuk ka kawai tarik na uai untuk bomba dia haka tu ka letar ngai iba kila frame section 353 tu mata mata 506 mata goi ke 354 lah dia hadian bang lawan hangien bala keren betul SI Satya Narayan Roy wong ba kadai tang kecik penken mau nomor ba ketika ILP isu belajar sama ada nai arjar awak woi dia nak kalian dari polis department kalau kot hajar ke babon pisang balang dia nga kemen 4 kot por dia yang ba lakukan kam ba kot nang ba ini penting kes kabis penting karena kalian dunia SI bom tahu orang bang kuah bang clear no itu kes berhad kiba mendadan jika day thang berkikam kiba lah frame ini mo dia katu section kiba pengat dengar kaji sakam dot ni dia kalau sulung bala pengat lang jiwa berkisah balang dan lang kuah komso dia hadir ba ngalaong clear mungkin baladu pangala mi naga komso ngamdan betai isu berkikam di komso dia nak tak kenal dia kena kes kepada begitu ga jinglet dan komsuru haji syanga ngam betasu dah dia ki on tak kenal ki on bala sutho ke kertang jongki nomor ni klub i subsni bakadan agitation klub i ke NGO jongki dia ni la sutha ya tipat yo kadan ini connection apa mana kalian jing dan dia dah sim ni kene kum information ba nging dan patno ru ga HNYM kasa HNYM simat bat kan try ke kam tang kawai kesak kadang nila apa try kena isu try kan orang isu kadang nila miskap jual sport ya kena kedai ke buat pasca pada itu ke poru nggak ngelapo yang tu nanti bah terkom fat hajar dengan kulit memang bah kalau ke bah memang long mus welcome mungkin bah ras tahu ya kena penting betul respect dari mungkin orang sekolah ya tujuh ekor ni kuat keren ni kawai pat komentar coba ngalayo sekawai ke information kawai dai bat ketuga kes apa makran kulit bila pengat ketuga kes ke panjing syai yang bala pengat itu kes 505B nangta 124A nangta begitu 506 bila pengat itu ya habis mentang empat yo itu dan rai ke bangan squad banong kalong ba aku tu ba sidi ke bangan di latho tu bala file FIR yang persyak ya kesek HNYM dawai SI na po along degree police station ba ketang ba anong spong dengan spong pa ni SI ba abangi ngikran aku tu ba arus trek apa matran kamdai de intention bangin hot ya kanu ke sentiment sang police department andai ka jingkran jung ik tu si kalong namar bangis ngokia ya ke syak le di ijat jung kejat pembreu ke jingdu jung sanut ke mensim ba koridor hamukro kadai ka dak kasin jung syak kombor jung kejat pembreu jalada uneu pulit udeu hasi urso bahaban weng no ekene ka faya namar bangi kum gina lap sang balang yada amdai tangyala dia ring yada war ki khon ki jamuru ki ba hadien le si ki khon jung kimi akam pulit kin sarung ki haki sang balak bal si ki khon jung ki salam gina lap sang balak lada mau sedang ban file FIR kum ni daga ba kenno ba oh ba luas lakran tu sini ban parngam ban form sang le no ganja sisa lana ngi ui ba kejak badek sak thombor namar bangi akhon da kanu ke kamru poi sunu khado lada ka sarkar hi kale klat kan niglet
yagi border area ki jongi balada dang ja shu ka ji syak peniap jong ki parari jongi hapok kapur kata kala penlong lupa yangi ba walang ngimrik sang leno andre ka pelong yangi ban lok musim leno pelong yangi komino sang balang musim leno da ki jok po ngakuat persyaru ikatu halor katu kejing ong ba thangis ketriat nga klem kran directly ban ong mangan thangis ketriat haring ong kan sapoi ka por lada ka sarkar kam sim ya ka sinjam ban ya dai ka parari jongi sa block 2 kam don jumut ban don ya kita ketriat balada kini kinong elak lani kini ki political leader jongi kem sim kejing kle kamot kan sapoi ka por ba katika ka ketriat kam don jumut ban bo Teki angru balak keno ayah sekretariat hana bakadai kecaka kinong tu nong te. Kajing sisa. Ngamla banlan. Lada kadai ke babakla. Dan ngang sengau ba kamdai ke jing bakla. Namar hadu mentang ngitip syai. Ba katai ke sekretariat kadai kecaka sinakam jong ki weipat ki cai penri ban wanra ya ki babon ki konsultan hadu ndrop hongot wara konsultan dau tau sampat kumar wat Vijay Kumar. Ya ke bala pentrai dan kibri ke mana bar klam dayo pentai ki trari trai muluk ki jong hatu lada ngakran ni sekretariat pinong ba ngakran bean lada pikwa yangi bangin pensisa kita ki jingle bean jukin dong trai pok sekretariat ngenlaj hapo office jong kitu kin rupong ki konsultan lada ke sarkar ki kwa yangi bangin lek tentang ngenlaj kirau ban nginwar ki kot ki sla jong kita ki konsultan ki don am ki kot ki islam pensisa bagi dai ki trai muluk jong ki jalan ngale balain kot ki konsultan klaim da ada kena ke advertisement ketulop kepada ki lak hak sibnai lasi wiki kani kecing lute ya ka umsap jongi pai ba dai mangi ba penmi tulop ikti ki konsultan ro lada visi wiki silak sibnai ke ba penin ru pongon ru polak hak sibna dak sis nam kat no ketulop ka umsap jongi pai ba hatu kata kecing bo ikini kin ru pongon sultan kambe kecing lute lada ngakran ni kecing sisaki ong bangi ni aiding harai kan sepoi kapor bangin aiding nomor belai bangi habangi wan nitrai namta kejak benriu kamor bangi tulop nitrai namta kejing bah jong kilok kilak ikup siliang kesem siliang nak benta ban bah kejak benriu tiap kana galiang jong kador basong mukro rengkap begini ke pajba kelayarai ban tap ya itu sengi ke arfu sal terki de ngindap bagi snosi nomor begini gisnong begilat tap kerke telefon yus ke trisnong ang ba ak jing sisa pila ade ban ailat ya kitu long yang ban rai ban tap ak ju kesngi kenang bangin la ban apil sa sarkar jela Meghalaya ba kadai ban penbet mardor yang ni uput usang ten rai wong ba namar ka jinglong ka situation ka law order situation apa mukro kala penma ya kipat ba situru te nak ta kadang ngin kwa arbang don kono ka jing puri ura namar ba kene ka jing susi kanamla su ban tapluk ya kita ka jing ya syak ka jing dia wong so ya ma ini la kiwan yang baik tangi otol abiang kita ka pila ada tap mali isu terus ka ka bangi kwa berpentau sarkar kalong ba new bak sarkar MDA kalarai ban bo ya police outpost nyautli sautli hapo hasi jadahel mantala tali segaro hills dekai ka bangi kwa kalong ba ngelayo objektif bang ti apa Rivoy district kimut po hapo harang tersu dekum kaseng ka SNOM kanom ailat banbo ya kene police station hapo tersu lani harang ngikren sai kata namar ka harang mag tersu ka dei ka jaka ka babahap na hapo ka boundary dispute boundary lada ka SNOM ka ajing mo sarkar ka dei banbo hapo umlaper lani hapo umat ka hapo blokwat lar phikwa ban bo ban yadai parari jongi kebla syak haras na kapor na kadau jong kita ka boundary dispute issue kasang ka ajing mo sarkar ban bo apo laper lane apo umat kita ki artli ki jaka ka ajing mo ya akbele begane kajing sadar jong sarkar kajing mi jong syak peniap ini sangut kani ngila bersungtu there somebody kiba syuk kiba kenru yang tu bilar ya namar kajing thi jong kisang mahalang na kapor sa kapor bandawai ka hok jong basie bandawai kajing itu keten kasi bandawai kajing dawa ILP nang tabat kibi kajing dawa ni i ba sarkar ka fel kini beta baro dan nak ta kadau kini kedai ka kabut jong kedai sarkar
ban penmi no da kene kecik kulmar da ke ba kulmar no setai khnang ba kipai ba ki klet no ikan ga tir hanrai dalele ka chen oyam kan nom klet ya e ka ba la jai parari ki junge ban ka e ka bang isno thang ga long ba lada dam kam lada ki parari junge ki sha thom kum ne na ki por se ka por ban se yangi bangi hap ban long ki nong idai la ka chen riu namar ngi iba kam don sho ka jing ya dai ka chen riu